Bandugu tusikilizane. Bandugu jambo yenu. Babibi na babwana, bamama, batoto jambo tena. Salamu alaikum. Napigia Mungu asante sana kwa siku ya leo. Wami kufika hata nikawaona hivi machozi na nilenga kumacho. Sawa, sasa ya kwanza napenda kwa jina ya rais wetu wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo nibasalimu bote, nibaoneshe kwanza benye banakia na mi pamoja, kisha tutasema maoni kidogo juu ya bandugu betu wa Tanzania. Na mi kubaomba pia kama nitaongea na Kiswahili hata japo haitakuwa bora, nitaongea na Kiswahili ya Kongo. Naitumiwa ndio na rais wetu pia na mama Judith Suminwa, premier ministre wetu, anasema hivi: kuna shida sana ya wakongomani kwa nchi mbalimbali, tunapata shida siku mingi ya mavita yenye waadui wanakuya kutuvamia, na hali hatutaki vita, tuko batu ya amani na usalama. Sasa wende Tanzania ukapigie asante sana kwa wandugu wetu wa Tanzania, kuanza pia na rais mama Dr. Sumi. Tumupigie kwanza mikelekele. Ule ni mama kabisa, unasikia? Mama ni mama. Juu ya kupana hii kipindi kubwa ya inchi, bakongomani bastare karibu miaka 20 haiko ziaka. Ni shida kubwa sana, inaonesha mapenzi ya undugu kati ya Afrika. Sasa mbele ya mi kuendelea, napenda muone kama muko na faida. Abapenda sana shikuku ya mipeke hapa ikuya na kutanika na mkutu iko hapa ni warozi mudogo, tunaita konsul wa Kongo iko hapa, anusalimi kwanza, kisha mimi nitaita wengine. Je voudrais demander à la délégation de la République démocratique du Congo na kuwapa pole, kuonesha kama tunawapenda sana, hatutapasha kumsahau siku hata moja. Mubapepee kwanza, hatuna dakika ya kuwapa wote. Sawa sawa, haya, vous pouvez rentrer, les frères vous ont vu. Tunakuja pia na mapasha habari wa Kongo biko hapa. Wowote mwenye iko na swala kidogo anapasha kubapa swala juu tupeleke kwa rais. Tunasikilizana? Ya muhimu tunapana asanti kwa Jamhuri ya Tanzania.
Tanzania. Ya pili tunakia kubapa pole. Ya tatu kwa jina ya serikali ya Kongo tunapenda tumwelezee kama mshitoshe kitumaini ya kurudia nyumbani kwetu. Kuna vipindi ya watu wenye balikuya mbele baisha fanya siku mingi hapa na wenye balakuya nyuma. Mjue kama mbele kulikuwa maichi ingine ya kigeni kunutoa hapa kunupeleka mfano Marekani, kunupeleka Bulaya au penginepo. Mjue kama hapa sasa ile haiendeke tena. Sisi wote Nyarugusi jambo. Sisi wote shauti ni moya, kurudi nyumbani kwetu. Tangu leo mjue kana wapatner wetu wa ACR watakuya kukamata kuuliza kila mtu na swala yake. Hii tunasema na Kifaransa retour volontaire. Kila mtu anaandikisha jina yake, ulitokea wapi na utarudi kule. Lakini mjue kana mbele ya kurudi kwenye ulitokea kabisa, ikawa Bukavu, Goma, Uvira, Luvungi, Kamanyola, Baraka, Fizi, mpaka kule ukuwe na amani na usalama. Lakini mjue kama Republiki ya Kidemokrasia ya Kongo, Jamhuri ya Kongo, tuko na majumbe mingi, tuko na mafashi mingi. Tunapasha kutengeneza programu ya kubapeleka kumafashi mbalimbali ndani ya Kongo. Na yeye anajua kana huyu jirani wangu, huyu mgeni wangu alikuyaka hapa, haiko tena, aisha rudia nyumbani kwake. Sio vile. Sasa napenda nimuelezee hivi. Kufika kwangu hapa sitapasha napokea mkono bule. Napasha kutoa msaada kwa jina ya serikali. Tulitoa msaada kidogo inye iko itabasaidia siku chache, na ile pia wakati wengine viko na rudia nyumbani. Kwa nini serikali ya nchi yenu inapenda murudie? Maana yake utajiri ya nchi haiko mpaka vitu vya dunia. Utajiri ni mwanadamu binafsi. Sasa umate wote huyu tunawikosa
tukuye tujenge inchi pamoja. Batoto biko hapa atakushindia 50,000. Bale watoto banapasha basome, baingie mu mashule, na hawa batu baakili muko hapa, muendelee makazi yenu kama vile desturi amutaifanya hapa kwenye muko kukambi. Sio vile? Kukambi iko na mashida mingi ya kusema, mbele ya kutoka, mbele ya kufanya hivyo unapasha uishimie. Sio vile? Na ile kuishimia mnaheshimu mambo yote yenyewe. Tanzania anasema inanupa wakati ya kustarehe, hata japo iko siku chache. Na nuomba kabisa kwa jina ya serikali muendelee ile tabia nzuri muko nayo. Munaisha subiri siku mingi, kwenye tuko naenda inabakia chache. Tulisikia masuala mbalimbali ya mashule, ya mafashi munaikala, ya namna ya kula, ya mavazi, ya matunzo, yote tunasikia. Na hivi mnasikia kana ni mara ya kwanza waziri afike, niko waziri wa state nafika hapa, na haiko mara ya mwisho. Hii siku tutakuwa nakuya haraka sana, na kila muda tunakuya juu tumalize hii mambo yote. Na tena hapa njo mimi napiga shauti ya kusema mukatoka hapa nyevote yafaa tuache alama ya kitu mwa fulani, ya saa monument ya kuwaza kama balitupokeaka mzuri na tulikuwaka kule. Nyaruguso jambo, napenda nifashirise neno mwa fulani nilitaka kusahau. Munajua kama undugu wetu na Tanzania haikuanza leo. Ni bazee betu balianzaka ule undugu tangu zamani. Kwa halama benye banajua, kuinchi ya Kongo tuko na majina ya mabarabara, hata ya mingini tunapanga Dodoma, Kigoma. Ile majina tunaipanga, si mnajua hivyo? Ile majina tuliipanga, tuliikuta si wenye tulizalika. Maana yake iko majina kutokea mamingini majumbe ya Tanzania tunaipanga kule, kwa kusema ilikuwa undugu ilianzaka na wazee betu bakongomani na watanzania. Kuko wakongomani na watanzania wenye waisha owana, banaolewa hapa, banazala, wengine tuko nabo kule Kongo, tuko mutu moja, japo tuko na mainchi mbili. Hata hapa hakuna mabarabara walipanga jina ya Lumumba. Kwa nini? Sio undugu. Undugu ni wadamu, tunasikilizana. Sasa niko na ile maoni kidogo, nilipenda niongee na nie ya muhimu ya kusema tunapigania amani na usalama, na ya pili kurudia nyumbani kwetu. Viongozi wa Tanzania wanashifu tabia yenu. Mimi napenda hata japo nikaenda nisishikie neno mbaya kutokea kwenu. Muendelee na ile tabia nzuri, na itanipa nguvu, itapana serikali nguvu, serikali ya Kongo kufuatilia mambo yenu juu ya kurudia nyumbani. Tunasikilizana? Salamu na amani na mapenzi kwenye muko. Mbele ya mimi kutoka hapa, napenda swala ipane mbili, mama moya na baki chana moya au baba moya akuye atume shauti ya swala
kwa rais wa nchi.